Хоту сиркылга сайынан баттаха өлеңне оғыротчуттым сүйчиленлері арас үйнәйіні оғырот ахын олырдалар. Оғыротчуттар үгеске көбілі бұджар банкаларығар бүгін әме тәрәхінәқтік тағыстылар. 2 сылла катерилегеттен огурочуттум сүй кассылын айы бу маннык жарбанка терен сайынгы сезону арыйар арасада тылыр огурочуттарга сүбе ама берер. Беге түм сүбүтер сүрбәбит. Хылга 2 выставка ярмарка оңорабыт. Күһүнүн бу күһүнгө ахылык бытыгарда онну туак өлгө мүйнүн ылбыппытын көрдөрөбүт. Сезону арыйар бытыгар бу билеген жахайыммыт келен беге болланы арасада тылы турабыт. Аны бeye битин манны түмсәмет об. Жекем хайда холлардарынан үйрәтте хәбит. Онна жоннарга сүбә ма берәбит. Быйылгы бөһөлектәре тупсаранын урусылыгар бәяләрен семейкалаттарын килләрсен, нәһлек жаһалтатыгар сибекке олордолларгар арасада үннәрен бердиләр. Бу биһиги общественный клуб огородниктен хылайы киндер биһигини бу маннык бәяләрен выставкаларынан арасада тахараларынан үрдәлләр. Бу берилли бит сибеккеләрен биһиги доктор бытыгар, сквердар бытыгар, олордор булан нақпыт. Огурочуттар бу тухалак үлелерин ийле кабан элбек кахайка огуротахан үннерен каханан кыһын өргө дери жиекергенин витаминне каханан качыяр. Үнәйим нахаш өддүк үннер. Огурс онна теплица бар боллаган огурс туомнер бит картошка. Отылыма таксан нерелер. Быйылтымны болан койтан хаскелбек болан батын теплица үннердим. Вера Ларионова, Максим Иванов, Саха телевидениета, Өлөн.